Bono linda aba kusina bosimbarati atwaro mukutano ebo songo gusi stadium. Egente kenena atebeti abantu nga Matiang'i mutomete akagenda gotebi Gachagua to pasa kutacha gusi Matiang'i ataisho. Wakati nilisema kwamba Gacheta hawezi ingia hapa, sio mimi, Matiang'i ndiye aliniambia mwambie. Kwa hivyo ndugu yangu, Kisii oye! Wiki ijayo leo nimesema sitaki kunywa kutoka kikombe cha uchungu. Wiki ijayo wakati mwenye lete kindekingi adelivera sana paka Matiang'i akamachukwangu. Bono simbarati uchire siko atavirenga. Matiang'i akoreteki omutomete akamatebi aenda atebingo Gachagua. Aba kusiba minto. Ndomete ngana ya Matiang'i gutuma umuntu tari simbarati ari gutuma. Yakorechinga kititwezi pinto maide simbarati tai wikani ta saberete. Omoranga ari ngina Matiang'i is homecoming. Kwa mora mwana wate Matiang'i so ODM kuchia ori na Ruto State House. Bono ntwale komanya buya bagusinga ki na Matiang'i na roche simbarati aeleweki. Bono kira kuimuka gotebanga Matiang'i mutomete. First ono volimo. Kwa rose rieta akigo salire Matiang'i mono. Egera nguna abantu baki for position. Leo dia turabura ni kemaine gabuna bagusi. Matiang'i aibore manga. Aibore gasoto mugiranga akinira manga kende skuru gusi agakora asomi menyenya akandega to university agasomi ora Nairobi University no mugusi kamiri omo Kenya kurusoto bugirango ga kurubugirango nga yego ikero mugusi ago twari nyandamo menjirenga bune nga tetete yo minakine kiroge kituriko keboli asai turiko sororo lakini tuzagite Matiang'i akore akine buya pi ninge Matiang'i amagoserete simbarati nchusi kovono krati kana gukwana bona mana Ruto totebi ase Matiang'i akogoserete ekigeko keruto tagiti pi mugusi amo yakoboko okoranga Matiang'i akobe president okoranga enzira atike omeru kuikaboni go chisi kototebi na ki yaya ase Matiang'i angoserete niga njira Matiang'i ntwita twamanya na ki muetanete kare lakini njire ngabune yo kuri yebintu nga sabantu bonse pi bakurwa ni Matiang'i ni gavana ya Kisii County Matiang'i supported back in 2022 kuruchibesa paka kumubata okoboko 2022 gavana ya Gusii omusani Matiang'i handumba tetenga kikulacho ndio kingoni mwako lakini ngoma hetenga aba Gusii nto ikirase umuntu akosoka mugoso igoro tata kitoyo mwabo asuke igoro ando bande benga aba Gusii nto batenya mwamu tuwate usene moko mulete kitama kungwa mokongu ngandu kuganira ndogenda ale ngakarubu misira njale ngo guchukwaga nyomba kwabigira umusira wakwa ngakare tokokora kendo oboro okwaga nyomba konyole byemba nyomba ngachinze monchiro gusiga ubikoro kwanyoranga nyomba tiyo ya permanent stima tiyo ando amete binyurimi bakritikire asekinjo kote moko soka iga pi wagoriro ngakaka na cheche kesi mbarati ya soka isiko kabisa ate ninako tebere ngari 2 term na Matiang'i 1 term karuchi kobe president of this country na maitenga bagusiara ke manepi ebinde bimbiro lakini na bwate kwegenanga nayo ingomanya mbiro ingomanya turusi mbarati ya naye kumanya tali simbarati anga ibini ndo nero rete binyoroma buya ninki Matiang'i akorerete simbarati omaite tali simbarati bye kabono ngere juzi akangusanya libo akamera bwe botondo nyaliba kane chimboli nabaka kakurunyamira agaiga bakagendororo kerebo gomerana kururi nyalibo ngoro kanale Matiang'i nake Matiang'i naja juzi ga yo nabasandi ba opposition kerenyo tayo keroka tayo nyamira tayo andons talengo talengande ingaki kwabona simba kwikwange Matiang'i juzi matanga nabasoba umusiko mabara musira nyalibo tata chitio omaite no mugambi no bata chinguru chao chamba tabirera aba kusiba minto uno mugambi especially governor you are the topmost leader as a county no ikandons ondo benzi nacho you are the topmost unless Matiang'i wale ninki geko geraba gambia baitu especially chi governor chenya mira ya nyamira ne ya Kisii County bakwanga Matiang'i njire ngabune
muno mugusi chi governor boniga mwanya kwebolinga bali go chama batabenga ntundure na Matiang'i muma itenga gusi yali kubwata na first of all to gusiku lakini asenge nje abara ubabere ruta abade chinguru bano mwacho kucha gusiga kwitubija aroche ngawon na bat support bakora mobilization nga nyalibona bako no mukutano oruto lakini tako tacha mukutano Matiang'i omwete kiama akamwe ticket akamake sure ngomore chipesa che campaign akamukonya pia kerubo kambi lakini tako tacha mukutano wa support Matiang'i aba kusiba minto nchera kitura gendere kuna kusi yetu onye bagambi baitu mbako twara chingoro chindaba ororo yomino ga ukina omo support lakini kolende ninge bagambi abakurana le Matiang'i igira kinde tembaire ga se video mbaro kingora ngora ndara korobo gonye ne tangani ko watch video chane mu kwa times rechinga kicha go subscribe kintu kya kabere na so kiri ndiko kuna mu kwa times productions kiruga ne tu chi camera chugo capture live abantu bali sikuba rangi ga se ino so munye gogo oba matanga obe enyangi usimuye gonde bwensi irachinga kicha ko ntebi mukwa inchua ngumbatere video ga egere timu yane achari komenta nayo meta abantu bali nkorana bega se onyora mbali bake muntu nyora le sabuni na nere nyomba oli nyomete oiro mungine sabuni go save si nyomba oli bata abana bamwe abagosomi onyora gwakorana ni gitabu ni kalamu igo generally na feel tinga na bongo work na abandi through mu kwa times my skills my knowledge na bongo bring other people on board egere tukonye abantu babiri batatu so wancha kwino consider mu kwa times ingi gekogera simbarati agurona Matiang'i indi tanga neke koko kiruto ndoma etenga boniga gentungiyo bantu bana ruto bavento kora utate other than komogoke pamogoke kabisa kakukwana left banda left wate ba right banda right wate rama barama egera ba guchiba se campaign 2027 abande mbabu watu asubuhi bakora chi county chi constituency chi ward no vicinity ikobono bako make sure nga babira sirto bamutegereire bamukolere gasi bamusasimire mbabu atwa nono bosonga albesa njira kora gasi billion of money je very more than 30 bagusiba minto more than 30 billion je achire myake yonse umako ndenga kinin kiyo twalo rene virasi bikwa gacho gas ne kemu yuka kya gas ibe no ikia chi billions 30 nduwa the project ya saini tali para chiko biko lami gusi umako ndenga jibe zinjira shekete hakuna kitu kama hiyo ndoko ngene na abwaro kwa avoid ku experience chipese chire ko gobera na Ruto oral siaya ndani chako karakere ngol simbo 2022 2018 2017 2019 2021 taliero yo tubate boniga oya ayo oya twasabete oyo gosobera mu China otaliero lito tumunarete kawaida akusiba minto teko nyale kananga nera bonigo kuroni Matiang'i ege ndokende ndochenga William Ruto ate tukwera simbarati aso UDA bono komorosi kabisa bo muntu UDA oikamnyo kimatiang'i egera ro sigera ndi kebera na Matiang'i okuna gokorra kwane egera aso UDA buli chikura guruoro njira te Ruto ara mwichi pesa karudi ya mapana oikaswe ga UDA ai wekero gokuruoro egera ai guchipesa che campaign akagara gusiki si county konyole kero gokeri next time chipesa baka jumoro oko mundu 2000 3000 kauchuwake kura mama nenda kwabira gosera gucha abangina baikaransi uchirese sukali amabuta machere chingende kabisa baragire ichinde baireka marangeti mattress omanyora chikulecho. That is what is going to happen in Kisii County. Mimi mno sana soko ntekera irashinga kichino ntebya ngo bijya byanki bakavana babere bakuboli Matiang'i